Alhamdulillah, syukur tendrigang kalau bersecara jannah pong Allah Ta'ala nasaba pamasinay pada lori di mana sehingga nato pada angkasi hadiri dan nayon Roma barakai sekira-kira mencaji ya regato makada panas saitan ratta atamaturu lori pong Allah Ta'ala nania atamanini polri papesangkan tenapodo sininna gautta nawala kimati nasaba amala madecing amin ya rabbal alamin. Salam rabbi nareko bicara ki masalah amala angka dua rupanna amala ya naritu angka riasang amala madecing nania angkato riasang amala maja naya mo riasang amala madecing ia narito amala ia ipegau sesuai dengan perintah ng Allah Ta'ala naya to riasang amala maja ia narito amala ia de nasi cocok si bawa agama ng Allah Ta'ala nania napesangkang ni pong Allah Ta'ala untuk rijama nasaba iro amala majae angkay kuritu wadding makasolang lori atutungot tak rilino makoto faro ri akhirat mati jadi salam lebih idi rupa tawe dalanna ya atutungi madufarufat tujuanna atutungot tak angka tahu tu rebo na tanai mapari-pari wisapa pangka angka tahu tu rebo na tanai mapari-pari wisapa asan-asanang lino mapari-pari sapa warang-parang kalian itu apa pima naya ke ini tomatape idi to angkay majapunya alena atari sesene pong Allah Ta'ala nalora kitu pong Allah Ta'ala mapari-pari ki pego decing na pegi ki monro jadi ya pari-pari lalo ki pego decing pegi ki monro na sabat tungkat labuna to soe nyawata tu na labura tungkat asumut tamane na pasatta kurang itu muruta aja kamana di pa nato sempa pego decing di pa nato sempa pego amala madecing na pole na pangolina pang Allah Ta'ala arogi ngapahay pun na idi na wereki tubuh pang Allah Ta'ala suku na wereki umur pang Allah Ta'ala malampe tubuh majapa inaya kya denang katumatung-atung apego amala madecing salam rabbi paralu itu pada dari paham akade iya tu pong Allah Ta'ala karena atu tungat ta idi rupa tawe na ita ki pong Allah Ta'ala na nina ki pong Allah Ta'ala tania tu amegangan na amala pura ijama naya kya iya nitai pong Allah Ta'ala akumi keikhlasan ta idi atai masumpa lauri alina nita pong Allah Ta'ala namuni malisule suki menre tanah Mekah naya kya narekomendre kiri Mekah menre ki haji tania karena pong Allah Ta'ala tania karena pangulino pong Allah Ta'ala nasabak melo miriah sengaji dito tu gaga angkat nari sesene pong Allah Ta'ala nasaba iya tomi tu naterima pong Allah Ta'ala nareko untuk alena ya rega ini akan karena alena ya nasangi pong Allah Ta'ala lana akurangi surah Al-Ma'un alladzina hum yura'un ya nasin lompo pacal na lolongan tumasompai jangi yang kedua nasa pang Allah Ta'ala itu alladzina hum yura'un tau mea sompai nasa bak melo miriaso tegena rimondin na ya ayae na panasang ki pang Allah Ta'ala
alladzina hum an salatihim sahun. Yang dari itu tawang kemacuda-cuda na sampajan na. Yang kedua yan na palag alladzina hum yuraun, melo riasa. Atanyami tu risasina ba sampajan. Mapuasa ki tanya karena pong Allah Ta'ala ki mapuasa melo miriasa papuasa. Deto tu natarima pong Allah Ta'ala na sabab mawe melo miriasa. Na yake namoni tu cedde namoni amala mabiccu pura ipapuli nareko angka ki pegau ina sabab ati macinnung nan niya ikhlas semata-mata karena pong Allah Ta'ala. Majapun na angka ni tuwat di mancaji bukot tamawarit tak mati rasulun rin na pong Allah Ta'ala. Na yakya labi makasipi nareko megatona amala madicing ripegau ikhlas topi masomplo ri pong Allah Ta'ala yan apa ni makasing. Arampi pong Allah Ta'ala rin na kurang malabi iri magkadan na وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Az-Zalzalah surah ke-99 halaman 599 ayat 7 dan 8 juz 30. Nigi-nigi ay tahu pegau amalak madeceng simper kama-kama masuk pong Allah Ta'ala. Pasti na ita tu pasti riwala nan nigi-nigi tahu pegau amalak majah simper kama-kama musti riwala toy na pong Allah Ta'ala. Dari makon na naro saya nasuruh kitu agama tapi kau deceng nasuruh to kitu pong Allah Ta'ala jalo kang ibadat rupa tahu untuk pegau amalak madeceng. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi-nigi jalorang yang sedia rupa tahu untuk pegau amalak madeceng majapun na lolongang ni apalang pada apalan na tau na jaloring ni deceng. Na sabab majapun na nareko angka tau lolonga hidayah pula di pong Allah Ta'ala masaro deceng ni mupunay dibandingkan ni aso girang